Shubor nakaslem jong unongsan Hima. UMDC kaseng NPP na Lamphrang uba Lamphrang bla. Hene kasngi ula Thep Kyrteng ban Ïakhun ya ka Shuki chairman hapo ka KHADC. Hadian ba uba penyat sing siem hakini ki Khadc ngi ula e no ya ka nekakam. Ya uba bla latsan ran lang de ki MDC ki badan hakalyang sanchar ki ba kentob ya chairman barim uba penyat sing siem uba Taibor Patau ba Mitchell Wankar ba Jamborwar ba ki Wede. Hadian balapet benya ya ki kot kisla lalap bagi biang bat ya ka jingje di chairman on sapan long hakahenyo tarik urempang. Nakalyang katay om shimladan bathep Kyrteng ban Ïakhun ya ka kam chairman. Ban kong ai play ki perlok na yudi ki yudi lo ay ka injection ya ki khamtam ni ba ka agla propose ba ki ai injection scandal ya te hoy ka ai ngu play ba ba na yo ban Kyrteng como chairman tiền rây là tất cả các người cho đi thì bạn cả cho đi qua đây thì nó đủ leader cho cả UD và tas terus kan kalau ki kalau si orang UD baru kan dah aku beli ki si orang yang itu kan file lah nomination joki kali pani baki ai cái gì thì lắm mà cái nhà phát điện nhà mình mất mà nó cũng vui candidate mình đi xem ta election chairman thì chỗ port là số bên này cái chỉ lấy cái bóng mà đi chairman và là bắt trai cái cắm mà nhà sinh sống thì hadirin mà ila long emeli ba ila ya problem para perlu NDC kamta property ban ala dera ban yo ban chimni kam kum chairman mana ko bri ka ju pori ki perlu na party NPP ki NDC baru kan ila perpawen report aku bri ka kami ki nogilam jo party neru chief minister bari national president jo party join by deputy chief minister is a president person bade national vice president jo party Khadc jo party ki bala hoy la community party bakila aji sene man simani bunta kalanga jin ya kijibu be para ndisi ba chibi kam chairman bana so vào chiều xuống nó khách bên đồng chí Sukmen và họ lại perut sit yo ketika belum chairman juga dia kaus kami jadi lagi perlu member kaus ban dia cakap dia ka council way kami tahu nanti biar joki baik juga kibasong pasal apa juga kasil terpas di council dia jupor na aku beli ki kan dah lagi kino kerja be cuma kibala mo I'm senior but ya ada dengan aban ni mana tu anak aku ika tim suruh tim pada aku kan di port bayu di kam chairman aku dia council berpau jisu ya ki ba aku beli ki tu lima report yo dari lepas joki ba lapun ki loya ni kumangalon dia jupor kaban kong na pro di semua ka mana yo ka support kan nai boy pansini ai mi ye brokoi bagi bayi pasal brokoi di tadi di mana ya sebut pau dia mana ho bakalong tahu ya dah sudah pan fal Indonesia dai nyapan le pokaus la mondi nyu tadi dia ane ya dapat jesu mana ka ngek baki palo industri ya tu si dia perlu mo ko ka dak jete
jikimen pa daki palo ndi ki bolok tiga sa ka simode nyu trek pa house ka banyo ban scam de banya apa ai ka kemudian ya tilang kantam ni ka jam se tiga sipo house to council